Ha ka last minute kata ka menit ke bakandai pau yo tap kol penjob Muhammad Salah na kam tak Egypt hak Africa Cup of Nation raw ke panengkong ne kamit. Kadba penlimno ka Morocco ka Comoros hak opening game ke Africa Cup of Nation. Bat khur ka Napoli ya ka champion hak ka Super Coppa Italiana hadin ke laban penlimno ya ka bolokna da ara notko. Ke Africa Cup of Nation kelas tang din ke janmit. Ha ka bak opening game kade ke jilikai hapden ka Morocco kum ka host Persia ke Comoros. Ha ka bak Morocco ka laban penlimno ya ka Comoros da ara notko. Ka Africa Cup of Nation ka belalong ha ka ri Morocco mentaus nem ara jara pusan ha ki kendai teli ki stadium jong kari Morocco. Kumta ke Morocco kum ka host ya ke Africa Cup of Nation mentaus nem ka laban penlimno ne kamit da ara notko ya ke Comoros hak opening game. Kadba Muhammad Salah layoban tap gol penjob na ke Egypt hak last minute kata hak menit ke bakandai pau. Hadin makle khajdamar sikol henry hak last minute Muhammad Salah layoban tap gol penjob na ke Egypt Persia ek Zimbabwe. Hak ke Egypt klub penlimno ek Zimbabwe da arla wekol. Ka jingi kun hak Africa Cup of Nation kada hap deng ji Arab Saudi hak balak pia hakin ruteli ki grup. Hak haka grup A kadon ka Morocco, Mali, Zambia, Comoros. Haka grup B kadon ka South Africa, Egypt, Zimbabwe, Angola. Haka grup C Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania. Kadba haka grup D kadon ka Senegal, Democratic Republic of Congo, Benin, Botswana. Haka grup E ke Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan. Haka grup F kadon Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique. Kumta manonap deng jong negi Arab Saudi ligi tim kabandai ke ladu haka Africa Cup of Nation namar nap deng jong negi donru kiri kelayuk bandrung syaka World Cup arhajar pun riu kentup ya ke Morocco barki Egypt. Nang ta ka Senegal ke Ivory Coast ki belarung syaka World Cup arhajar pun riu. Bat kum juru ka Tunisia. Kadba ka Nigeria kadai ka wai kari ke beladu bandrung syaka World Cup arhajar pun riu. Bat ngin se pej ba kumno kalak badilekai pahaman ta usnem hak Africa Cup of Nation klaim ke jing yorung syaka World Cup. Kadba ke Democratic Republic of Congo kadang yolat penjak kunpat hak international playoff hap nemat banyak kede rung syaka World Cup arhajar arpuhun riu. Kublai Shibun.